ikinyejana cya 21 ikiragano gishya mu ikoranabuhanga rigezweho mu kazi kacu ka buri munsi, mu masomo yacu ndetse no mu mibereho yacu. Dukeneye ubuzima bworoshye kurusha ejo hashize. Niyo mpamvu dukeneye mudasobwa nziza za original n'ibikoresho byayo byose. Muri JP Technology Computer Limited niho honyine twaguriza mudasobwa inshyashya n'ubukaziye bya original. Ibikoresho byayo byose kuva kuri souris, clavier, hard disk, external, flash disk, ibikoresho bya networking, CCTV cameras ndetse n'amascreen meza cyane ya Full HD. Si ibyo gusa kandi tugufite abatekinisiye b'inzobere bagukorera ibikoresho byawe bikongera bikaba bishyashya. Ku bindi bisobanuro wadusanga imbere y'isoko rya Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, cyangwa ukaduhamagara kuri nimero ziri kuri screen yawe. Wanadusura ku mbuga nkoranyambaga zacu zose ni JP Technology Computer Limited. Muri JP Technology Computer Limited niho honyine inzozi zawe ziba impamo, tukakujyana mu ikoranabuhanga rigezweho. havuye y'inama mana yanjye ndimo ndareba views filter nacha ya pini hello darasiri kwa baje The Great Entertainment yishimiye kubazanira agasobanuye live watch muri gahunda y'agasobanuye tour. Ni hamwe n'umusobanuzi mukunda Be The Great. Ikibazo kigomba gukemuka, bagomba kwisubiranamo nimba yagiye gushaka umukunzi w'akamusangari. Iki ni ikibazo. Buri cyumweru mu gihugu hose ntugacikwe n'ibirori bya sinema, kuko gusobanurira imbona nkubone filime mwakunze nizo muri gukunda muri iyi minsi. Voilà. Hamwe n'ibindi byamamare mu gusobanura filime mu Rwanda, ubashe kuryoherwa n'ibihe byawe. Uyu wa gatanu noneho turaza gutaramira mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Mayange, mu kagari Kambyo, muri Nomad Motel, aho turaza kuba turi kumwe n'icyamamare mu kuvanga muzika DJ No Stress, hamwe na MC Fira ndetse n'abandi basari bagiye batandukanye, harimo n'uwitwa Mifupa. Mu gusetsa abantu imbavu zikenda gucika, muzaza dutoramane muri benshi, kwinjira no kwigurira icyo kunywa muri Nomad Motel. You are welcome. Nicki Minaj, can't give me love, give me your body. B Studio Production. B Studio Production. Turatangiye. Aka ni agakoresho ka B Studio ku bufatanye na The Great Entertainment. Bwira mugenzi wawe n'ababwire mugenzi wawe ko The Great atangiye gusobanura. Nkomeza kubutsa ko website yitwa gasobanuyetimes.com. Ujya kuri Google Chrome yawe ukandikamo eshatu akadomo agasobanuyetimes.com. Ciye mu ivumbi ndetse no mu muraba ahatiriza inzira yanjye, umuyaga uhuha, iyi sirega nta kitanzaniye. Ca mu muriro nkurikirana urumuri rw'imbere, mpura n'ibigusha byinshi, igeno ntago rijya rimpereza. Uru ni urugendo rwo muri iyi si yuzuye ibibi gusa. Nambaye ukudatinya nk'ingabo indengera, nzaca muri bikimwe cye mu mwijima, ntume izina ryanjye rishashagirana. Gake gake nuko dutangiye. Filime ni nziza byo. Iyi ni episode ya mbere. Aka kiswe nde ntabwo ukwiye gucikwa. Be The Great nagafashemo amayoberane ntayo. Episode 1 Be The Great 1 B Studio 1 bimeze biti. Gake love and soul, inkota n'urukundo. Binit katurutse mu gatabo ka Shen Guangqi ngo kitwa Sleeping Beside Yan Xiao Shen Changmei. Agatabo bivuze ngo nta n'ideni ry'urukundo, nkuko mu kanya ruvuze ngo intwari igiye gushaka urukundo, gutabara umukunzi, ibintu nk'ibyo. Nta deni ry'urukundo ngo ufite. Ntaryo. Meyo. None si uyu mugore kuki wamutabaye? Sasa bivuze ngo kaze mu wundi mubiri w'undi muntu. Royo y'uyu mubiri ntayihari. Kaje muri roho basi roho yakagor ryaje mu mubiri w'uyu muntu. Bivuze ngo ni double gang we. Hari undi muntu ku isi yacu y'uyu munsi.
nakibaje impamvu ratari mu gihe nk'iki ngiki 知道 akanya kamwe ari kumera neza kana gahwera 他中了什么毒。 none se uburozi byibuze yahawe ni ubuhe ko 曾能解此毒之人不过一二， hari abantu babiri muri iyi si 前辈是其一。 bavura uburozi bubaho uwa mbere mwe muri abo amaraso ni nka blood transfusion bakamuha amaraso meza hakavamo amaraso mabi mu yandi magambo ni ugutanga ubuzima bumwe kugira ngo utabare ubundi uyu ko arimo arakora processes niko arimo aribuka ibi bintu n'ubwa kabiri byibutse hari umumama uhari nawe nakifuje ko atanabimenya ahubwo kobwa ara ati nakifuje ko atanabimenya ko ndi kumutabara bimeze bike episode ya mbere ndakeka rukigenze tubona ni muri episode ya kabiri Love and Sword bidaguretse mbibutsa ko ni kugasobanuretimes.com aka nagakoresha ka Beat Studio 我心一震，梦一震，江湖战，转一转，情深也欣赏。哎呀，如此的美满，路漫漫，人生只一场。呜呜。